Wabingelela amantungwa kaMbulazini nabakangwalongwalo semazibukweni ungwalongwalo kaMashobana ulobhengula wamawaba amawaba engawaseinkondeni naselangeni usigubudu silizulu ngokusibekela amathala emkhonto ukuthi emhlahlandlela usijula sinothilo msingizane sindize emoyeni sayoqhopha intaba ukubeba lisembo lisembolisana inkosi yakithi kwaBulawayo leyo inkosi ulobhengula wamawaba ulobhengula kaMzilikazi ngikithi emantungweni namhlanje ngizothi nje kwelijikayo ngomntwana wenkosi uMhlambi indodana yenkosi ulobhengula uMhlambi lona unina wakhe kwakungumfazi wamajaha wakwaMkhwanazi nina besilo umfazi wamajaha lona wagana inkosi ulobhengula inkosi yakithi kwaBulawayo njengempelesi kadade wabo umbhida wakhona kwaMkhwanazi impelesi nina besilo lena ekithi kwaMthwakazi ibizwa ngokuthi inhlanzi noma umshanelo lena eSwazini kwaNgwane kwelikaMahlokohla impelesi kuthiwa umhlandi nina beqhawe okususelwa egameni ukuhlanza kahlehle umhlanzi nina besilo lena kwaMthwakazi impelesi kuthiwa inhlanzi ngoba lowo muntu loyo osuke egane inkosi ephelezela udade wabo usuke ke ezosebenzela udade wabo ehlanza umuzi eklina kahlehle nina beqhawe okunye futhi okubaluleke kakhulu ngempelesi noma ngenhlanzi noma ngomshanelo kuzozalela udade wabo abantwana uma kwenzeka udade wabo abe inyumba noma engayitholi izingane zabafana umsebenzi ke wempelesi loyo igama elithi impelesi lisuselwa egameni elithi kuphelekezela nina beqhawe ukukhapha nina bezulu eliphezulu umfazi wamajaha ke wagana inkosi ulobhengula njengempelesi kadade wabo umbhida wakhona kwaMkhwanazi umfazi wamajaha ke wafika ke kwaBulawayo esigodlweni senkosi lobhengula wazala umntana enkosi uMhlambi okuthiwa ke inkosi lena yayingamthandisisi uMhlambi yayingamthandisisi futhi naye umfazi wamajaha bobabili yayingabathandisisi nina besilo nina benkosi kangangokuthi yayingakholwa ukuthi uMhlambi lona wayindodana yayo ngempela yini yayishaya amakhala inkosi yakithi kwaBulawayo kuthiwa ke wathi eneyinsukwana nje uMhlambi ezelwe yakhipha umyalelo inkosi lobhengula umyalelo wawuthi makuthathwe uMhlambi ayolaliswa esibayeni seyinkomo ukuze inkomo zimgxobagxobe aze afe kuthiwa kwenziwa impela lokho njengokomyalelo wenkosi wathathwa uMhlambi esemncane eneyinsukwana nje ezelwe wayolaliswa ubusuku bonke esibayeni seyinkomo wavuka ngakusasa ke ephila qinqo zingamenzanga lutho inkomo zimzungezile kakile inkomo nina beqhawe kusukela lapho ke kuthiwa yakholwa ngempela inkosi lobhengula ukuthi uMhlambi lona kwakuyindodana yayo kodwa yaqhubeka nokungamthandisisi nina besilo uMhlambi kanye nonina umfazi wamajaha nina besilo akuzwakali ukuthi ke washona nini uMhlambi okuvelayo nje ilokho nje ukuthi uyise wayengamthandisisi uMhlambi baphile abesilo impelesi nina besilo igama lesizulu elisho ke inkosazana noma umuntu wesifazana oya enkosini ayogana inkosi ephelezela udade wabo ukuze uma ngabe kwenzeka udade wabo engabatholi abantwana abeyinyumba impelesi leyo izalele ke udade wabo abantwana omunye umsebenzi ke wempelesi ukuyoklina ukuhlanza ke ikhaya nina beqhawe ingakho ke lena kwaMthwakazi impelesi yaziwa ukuthi inhlanzi ngoba iyahlanza ikhaya ibuye futhi yaziwe ngokuthi iwumshanelo lena kwelakithi kwaMthwakazi nina beqhawe ngoba siyazi sonke ukuthi umsebenzi womshanelo ukushanela igceke ukushanela ikhaya lena ke kwelakithi kwaNgwane kwelikaMahlokohla kwelikaMahlokohla kwele Ngwenyama uMswati impelesi ke yaziwa ukuthi umhlandi nina beqhawe ukusho ukuthi umhlanzi umuntu ohlanza igceke baphile abesilo baphile abenkomo yabo yayodoka soshangane ezinye zofa umdlebe umbongosho omnyama umgabadeli wagabadela inkundla kwaBulawayo umvivanelo kaPhunga noMageba uvivanelo mabala ibhadu ngibe ngiyalithinta luyaqwaqabala lunjengophunga waseBulawini lunjengovuma kubangoma inkosi yakithi eMgungundlovu leyo ingonyama udingane baphile abezulu eliphezulu